Khirtu te se bai ule PC vanun moi kan ya Serchhip VANGKHUA lo ngai thlang u Mizoram Sarkar in healthcare scheme le AB-PMJAY kalpui chhunzawm turatan Vawiin Khan Health Department Serchhip Main Center hnuaia health workers le ASHA tetan healthcare scheme le AB-PMJAY chungchang zirhona neih ani zirhona Serchhip auditorium neih Serchhip Chief Medical Officer Dr. Laldong lian sai lo chuan manpuin COVID-19 shileng me ka wangin kumdang angin healthcare scheme chungchang zirhona chu mitam tak pungkhawm neih theih ani lo thu le mitlem te tetan center sangsanga buat sai ani thu asoya COVID-19 shileng mek chungchang po soin shileng dauna konga an department malak na te asoya Health Department hnuaia thoktu te chu shileng dauna a mipui te ta na enton tlak ni turin acha bawk he huna hian aizola healthcare office atanga ronkal Francis Lalrin siama chuan he huna kalte hi zirtir na pe in Mizoram Sarkar in healthcare scheme akalpui me ka inziak lut te hi tun thla September sangni somni hian top don ta ka wangin thlathar October ni khat sangni somni atangin inzia lu angai to dona healthcare scheme hi dam lo ni khwa Sarkar MR bill theilo te ta na duan ni in natna chi sang ba ka OPD then khat te po akhwama healthcare scheme hi Sarkar le private damdoi ina te man thei ni in damdoi ina zong ten he scheme hi changkai taka an man theinan inziak lut vek turin mipui te chu an nge na he scheme inziak lut du tan sum choi turwa mansa omin planning and program implementation department in kumsang ni som paruka BPL li sa siama tel te tan cheng za le chung kodang tan cheng sang khat ngain Sarkar MR bill theilo chung kwa zong tan inzia lu thei ani anga AB-PMJAY golden card nei te po healthcare a hian inzia lu thei ni in private damdoi in tamzo ka AB-PMJAY golden card hi man thei ani lawa wangin healthcare scheme inzia lu apoimo thu po tarlan ani bawk Vawiin Khan Serchhip-ah Sample za chuang lak ni in naktuk-ah result hriat kim thei beisei ani a Serchhip District-ah shikai enkawllai mi somruk pali an la mek bawk Serchhip Sema office atanga thu kan dondanin Vawiin Khan Serchhip District chunga shikai enkol mek le inkhung shan na mun sangsanga ommek te sample lak na tho le ani a he huna hiang covid care center CCC ommek mi somnga pakhate sample chu chunat laboratory a enfia tura lak ni in inkhung shan na mun sangsanga ommek mi somruk pathum sample po rapid antigen test manga enfia tura lak ani boka rapid antigen test enfia tur te sample hi zan ina sha thei beisei ni in CCC ommek te sample hi naktu ka enfia ani bokanga CCC ommek te hi shilaka an fihli mani chuan an mani enkol na hmuna changa chhuah tir thei an ni to don ani heti la hian tun din hmuna Serchhip District ka COVID-19 shikai enkawllai mi somruk pali an la ommeka nimin khan rapid antigen test RAT mangin sample pasari enfia ni in shikai mu thar an omlova Serchhip District ka shikai enkolmek te hi nursing school CCC a mi somnga pariat le chiatlang tourist lodge CCC a mi pariat te anni Serchhip District ka hian shileng awanga inkhung sang mi za somsari pakhat an la ommek thunga heng mi te hi Sarkar munma munria ta inkhung sang mi za somnga pakwale in lama inkhung sang mi som pahni te anni School Education Minister hova nimin-a Sarkar mi poimo te hukhawm chuan Mizoram-ah polkwa atanga pol som pahni zirna school te chu honchan ve relani Sarkar lai pui thu chwa zulzwe disaster management and rehabilitation department in polkwa atanga pol som pahni zirlai no pang mani du thua school kal theina thupek achwa kalpui dan tur chungchang ngai to a school education minister pulal chandamaral te le education department how to te chukhawm hian Mizoram-ah po school hon an rem ti a he meeting a hian zirlai no pang school kal du te chuan an chung te hne na changin phalna lekha an nei ngei tur ti ani a school thu nei tu te chu natna shik tha na hlo manga school le ache vel kap thiang hlim tur hriat tir an ni a school thu nei tu principal le headmaster ten zirtir tu te chu a in choka kaldan turwa man turati ni in COVID-19 shila ka inven dan tur Sarkar lai puya Ministry of Home Affairs in ati chwa chu zom turin zirlai te le zirtir tu te hriat tir an ni bawk hei ba ka hian polsom le polsom pahni board exam chu nakuma nei tur ani awangin school thu nei tu te chu in puah chu tur hriat tir an ni boka Mizoram Sarkar hnuaia high school le higher secondary school principals headmasters teachers le staff te chu an mani hmuna om turati anni Mizoram alir thei nei tu le khal tu pol sang te chuan an thil phut te tun thla ni somni pakwa ma ati hlotlin ani lo chuan Mizoram alir thei ron lut te dan ni se an ti
hemi chungchang Mizoram Drivers Union ZDU General Headquarters thu chua chuan nimin-a Mizoram lir thei pol shang te chukhawm chuan tun thla ni som pahnih zana Leilapur Kachar District-ah an driver puiten kut an tuar chupoi an ti thule zang na dom na pengei tur le motor chhia siam ngai te sen so pengei tura an ngen thu an soya poi khoi tu te hi arang thei ang bera man chuak turin Mizoram Sarkar an beisei ti soin tun thla ni som ni pakwa ma in a hlotlin na an hmu lo chuan Mizoram a lir thei lo lut te dan ni se a hlotlin ngei thei nan malak ni se an ti ani hei ba ka hian Mizoram a lo lut tur te swab sample te sarkarin a kalpui mek chu tha an ti thu po soin vaireng te check gate a sample test na pakhat da belin vaile mizo a shanga enfia an ni thei nan thu nei tu te hne na thlen ni se an ti a kachar driver ten an du huna road block an siam china Mizoram Sarkar ho tu ten remna an siam puina a an konshan driver te telchin Andu thule Bairabi Tripura le Manipur atangin Mizoram mamo shang phurlu dan tur Mizoram Sarkarin ngai to ase andu thu an soibokani he joint meeting a hian ZDU IO baka Mizoram Oil Tanker Driver Association Mizoram Truck Driver Association Tipper Association Aizawl City Bus Driver and Conductor Association Mizoram Mekshikep Owner Association Mizoram Taxi Association Mizoram Gas Driver Association Pickup Driver Association le 407 truck nei tu te an Lani. Parliament thutkhawm nei meka Vawiin khan Mizoram Rajya Sabha MP puke vanal ve na chuan Mizoram chung Myanmar ramrit nai Champhai District le Serchhip District khochen khata kumin-a lir nging chanchin a soi chuak Vawiin Parliament thutkhawm ni kwa na hian Rajya Sabha MP puke vanal ve na chuan kumin sang ni somni chungin Mizoram-a voiza aya tam lir a ngin to thu Parliament a hian soin July thla a otaking nei tura Delhi Kalchuma Ministry of Arts Science Secretary Dr. M. Rajivan a hmu thu te Dr. M. Rajivan hne na Mizoram investigation team tir turangin na alo thelu to thu te le tun thlenga chan na ala hmu lo wanga ASHA thiam lo thu te Parliament House a hian soya Mizoram a lir nging angza thi state danga thleng ni se tunang hian sarkar lai pui chuan angai tha lawang ti Mizoram mi puiten an rin thu a soi lang bawk Mizoram Rajya Sabha MP chuan Ministry of Home Affairs and Arts Science nena ngen na pali thlenin arang thei ang bera Mizoram investigation team tir lut turte lir hing twar tu te hne compensation petur te lir hing twar tu te hne na an tom hul na tur petur le Mizoram hne na lir hing zirna man ruwa petur te in angen ani Mizo Zirlai Pol MZP General Headquarters Ruan Tripura Sarkarin Tripura Ramchung atui kukte in benbel na munatan Mizo te chena zampui tlang dung man an tumchu an du lo ti soin zampui tlang dunga tui kukte da nge an ni lo na tur hian ma an da zel don ti an soi Nimin-a thuchua an siama MZP General Headquarters Ruan Tripura tui kukte an omhlen na tura Central Sarkar Tripura Sarkar le Mizoram Sarkarin rem na thuthlung an ziak chu lom an ti thu tar langin tui kukte hi an du thu ngeya Mizoram chuasan do ta swal tin reng amin he ka min po zui tu khovel ma amwal pho ta ka min po ning chetu te an ni ti in Union Home Ministry le Mizoram Sarkar nge point voi tam tak Mizoram-a an lo let le theina turin konga dapa Mizoram-a shwailu tumin ma ala chin ni soin heti chung hian Mizoram-a omdu lovin Tripura omhun khwar hi andu zoka andu angeya an omnge tur hi kan lom pui hle a andu angeya Tripura in beng bel tur an ni laya ma sanga tanga Mizo te lwaram zangpui tlang dunga tui kuk khothar din tumna omle chung ko sang rup chuang da tuma malak na omme khi MZP chuan poi ati hle a Tripura Sarkarin arem ti na ngeya aram chunga tui kuk te da nge atum hi MZP chuan tha ati a chuti lain Mizo te chen na hmuna tui kuk te da antum hi Mizo te chimral tumna le hmusit na MZP chuan angaya atop thlengin ma ala dona ni anti MZP thu chwa chuan tuna Tripura tui kuk omhlen tur te hi Mizoram-a omdu lo Mizo te ne na chen ho du lo te an ni ti soin kumsang khazakwa somkwa pariat khan ma sanga tanga zofa te lwaram Mizo khopasari sakhan sermun sakhan twal sen upper dosa satnala sakhan tlang sang banchera le lungthir ek te chu tui kukte hian an in le lo chu sakin an lo chuak to ni asoin zofa te lwa chin ram hi tui kukte awangin khap khatpo chan le MZP chuan an rem ti to lo ti an soibok MNF Party atanga thlantin MLA pariat te chuan Mizoram Legislative Assembly Zo People's Movement ZPM Legislature Party Leader Pulal du omachu dan kalache a puin MLA atanga disqualified turangen na Mizoram Assembly Speaker Pularin lian sai lo ne na an thlen
Hemi chungchang thu chua an siama MNF General Headquarters Ruan Pulal du oma MLA hian Indian Constitution 10th Schedule para 2 Clause 2 abo chiata wangin MLA ani na atanga ban disqualify turin Mizoram Assembly Speaker hne na ngen na an thlen ti antar langa Speaker hne na lekha an thelwa hian independent thlantin Pulal du oma hian atakle athil ti zo ngzongin party dang ZPM zom ta nya tar langin hewang hian ban tir tur ani thu an tar langa hetiang thil ati hian Pulal du oma hian Indian Constitution 10th Schedule para 2 Clause 2 abo chenge ni in antar lang bokani hetiang bok hian kumsang ni paruka independent thlandlin Haryana MLA Janjit Singh chuan Congress Party azom thule Assembly Speaker in alo ban tir disqualify to bok ni tar langin chubin thua chuan Supreme Court chuan mi in party danga member atan in ziak lutin fi pelo ma se ataka athil ti le che danin chu party zom na chu atakin alantir ngei ani chuan chu tlinga ngai turani ti in chutiang taka Haryana Assembly Speaker in Rorela Janjit Singh an ban tir na chu alo pompui thlap to ti antar langa hetiang che hian Pulal du oma po MLA atan independent ticket thlantlin ani thule chumi hnua mi pui wantlang sha ta ZNP party in ZPM party thar chu zomin anin chunglut vek to ti an puang ni asoin chungchu media sangshanga po tarlan vek ani thu antar langa hemi hnu hian ZPM party office a kalin ZPM party functiona mi tharte ZPM a lomlutin thu asoina mun tam tak ami chu media chi sangsangin an puang bok ni in antar langa hewang hian Pulal du oma hian Indian Constitution 10th Schedule para 2 Clause 2 chu chiang takin abo chiani asoin MLA atanga ban tur hin speaker hi an nge na speaker hian engtin nge ma alak zel don ti an clear mek ti antar lang bok National Integrated Forum of Artists and Activities NIFA Mizoram Chapter chuan nimin-a Health and Family Welfare Minister Dr. Arlal Thanglian hne na COVID-19 daw na konga na atho chata wangin choi moina thuziak an hlan Health Minister Choi Moina Hun Nimina Apisa Ania hian National Integrated Forum of Artists and Activities NIFA Mizoram Chapter Shwai tu te chuan Indiaram State Zongzonga an inzar pharthu soin an kumsom ni na den chenin COVID-19 daw na konga ti chate nimin-a state tina Choi Moina hlan an ni thu an soya state tina mi pakhat hne na cheu Choi Moina hi hlan an ni thu soin Health Minister chu Shipui Lengkara mi puite chi ai lo le an sahim na tura at na tho chata wangle kong sangshanga ahmalak na chuan an ti wanga he Choi Moina hi hlan an ni thu an soyani National Integrated Forum of Artists and Activities NIFA hi kumsang ni khan din ni in Karnal Haryana headquarters an neih Mizoram-ah hian Serchhip District district soma an ding to a wantlang ta na changkai tur kong sangsangin ma an na thina ni Mizoram Board of School Education MBSE chuan Mizoram Teachers Eligibility Test MTET 2020 dil na form fill up hun chu tun thlani somni panga thlenga na pot sei le Mizo Student Union MSU General Headquarters Shwai tu te chuan COVID-19 shileng awanga zirlai ti harsat na thlengme ka wangin Mizoram Teacher Eligibility Test MTET 2020 dil na form fill up hun voina atop tur chu pot sei le turangen na Vawiin khan Mizoram Board of School Education MBSE how tu te hne na an thlena MBSE how tu te chuan September ni somni panga thleng hun po sei ani tur thu lo shirin lom an ti thu MSU chuan an soya zirlai te chu shileng dar zel tur ven na konga sarkar thu zom tur le ramle namtan zir na konga theitop chwa zel turin acha non bokani Darkar somni palikal ta chungin Mizoram-ah COVID-19 shikai mi za pasari zet mu chwali an ni a heng zinga tamber te hi aizol khopui chunga mi te ni in shikai zinga no sen thlatni mi atelbok Aizol Municipal Huam chunga shidar a omawanga contact tracing ti laya sample lak le Aizol District chung khochen khata changa sample lak zasari somnga pakwate chu nimin-a ZMC laboratory a enfiani in henga changhian shikai mi za paruk zet mu chwali an ni a tun thlani sompali a sample lak atangin darlon khwami pahni le meichia pakhate chuan shi an kai ti mu chwa ni in sol enga meicheno sen pakhat thlatni mi chuan shi hi akai ti mu chwa ani bok September ni som panga lak zinga shikai mu chwa mi som thum panga omin limena changin mi som pathum chan mariwe sa changin mi som tlang no ma changin mi paruk Mizoram University changin mi pathum le samtlang vaivakon le saikamakon na changin mi pakhat cheu mu chwa an ni bok September ni som paruka sample lak changin shikai mi som rupali zet mu chwa an ni a
bawk na changin shikai mi somthum pariat zet mu chuani in thingsul thlia painar ke ma changin shikai mi pakwa mu an ni boka salem venga changin mi pariat ten shi an kai ti mu chuani im khatla le dor puya changin mi pahni ve ve le republic veng ITI veng ramhlun north kanan veng le bawk mar venga changin shikai pakhat cheu mu chu an ni boka September ni som pasaria sample la ka changin Bethlehem veng thang le chamari venga changin shikai pakhat ve ve mu ni in September ni som ni a sample la ka changin son venga mi pakhat chuan shi akai ti mu chua ani bawk nimin ve khan Aizawl District-ah rapid antigen test mangin shikai pakhat mu ani boka shikai mu chua thar hi chinga veng mi ni in COVID-19 symptom nei ani thung heti hian Vawiin thleng khan Mizoram-ah COVID-19 shikai mi sangkhat zaruk som kwa pahni mu chua ani to a anzinga mi sangkhat som pahni te chu enkawlldam ni to in tuna hian shikai enkawllai mi zaruk som hriat an omme kani Darkar somni palikal ta chung khan Mizoram-ah shikai mi nuai khat sang khazali somruk pariat enkawlldam ni in ni khata shikai nuai chuang enkawlldam an ni voi khatna ani Ministry of Health and Family Welfare chinchiana changa landanin darkar somni palikal ta chung khan Mizoram-ah hian shikai mi nuai khat sang khazali somruk pariat enkawlldam ni in hei Mizoram-ah ni khata shikai enkawlldam an tamber chumle ni khata nuai chuang enkawlldam an ni voi khatna ani a hengtenen hian Mizoram-ah shikai enkawlldam zongzong chu mi nuai somli pali singkwa sang sari zariat somruk pasari tling to in Mizoram-ah shikai mu chua zongzong mi nuai somnga panga sing ruksang ni zaruk somruk pathum atangin za somriat point pariat panga te chu enkawlldam an ni to ani Mizoram-ah hian darkar somni palikal ta chung khan sample nuai kwa sing thum sang thum za somriat panga enfia le ni in shikai mi sing sari sanga somriat pathum mu le an ni a hengtinen hian Mizoram-ah sample nuai zaruk somnga pathum sing ni sanga za sari somsari pakwa enfia ni to in shikai mu zongzong chu nuai somnga panga sing ruksang ni zaruk somruk pathum an tling to a darkar somni palikal ta chungin nun na chan mi sangkhat somnga pathum omle bokin shikai zinga nun na chan zongzong chu mi sing riat sang riat zakwa somthum panga an tling to ani khati zong kha Serchhip VANGKHUA kan ti chuat hei chu ni e